wabarakatuh. Tentunya syak dah satara marhaba mifaroge konsert ka swarat tafatu igamu item takeffenigen dane inshallah. Midam fali kemme furutama item ekke kotum mikanasteni Rasul sallallahu alaihi wasallam ke hadis fure adu assawalava. Assalamu alaikum. Aluganduga namaki Abdullah bin Nasif Musa. Assalamu alaikum. Aluganduga namaki Yunus bin Shian. Alugandu men mushalada miulane hadise. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu bishimal fa inna shaytana yaqulu bishimal. Rawa Muslim. Manai Jabir radhiyallahu anhu idaluye Rasulullah sallallahu hadis kuraviye tiabami hu atun nokashe hama kashawarun shaytana kani watunne. Jazakumullah khairan.